Kami sampaikan kepada pengunjung hadirin yang kami hormati bahwa di lokasi pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Gorontalo di Kabupaten Bualemo ada pameran kuliner dan pameran ekraf bertempat di halaman kantor Bupati Bualemo di sebelah kanan tribun panggung tilawah. Sekali lagi kepada masyarakat disiapkan ataupun stand pameran ekraf dan kuliner serta bahan lainnya bertempat di halaman kantor Bupati Bualemo. Kita jelang kontingen kafilah Kota Gorontalo. His Regency has ever been the representative of Gorontalo Province in national MTQ in Batam, Ambon, and East Nusa Tenggara. Tony Bolango sends 78 persons for contingent. Ayuhal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Al-amzazatul ladhi hasalat alaiha mantiqati Bolango fi musabaqati tahfidil Qur'an wa musabaqati fahmil Qur'an wa musabaqati syarhil Qur'an musabaqati maqalatil Qur'an wa musabaqati khattil Qur'an allati tanmuzu muhafadatal Gorontalo fi musabaqati tilawatil Qur'an mustawal Indonesi fi NTB. It has a conservation with a complex history since the colonial era. The uniqueness of Panua now can be seen in some striking buildings, such as Big Bridge with Panua Springs construction in the center of Pohuwato and Malo X statue in Pantai Pohon Cinta. The name of Pohon Cinta has a philosophy meaning that is, let's love the trees so the trees will give their love to us. Kabupaten Pohuwato pernah mewakili Provinsi Gorontalo dalam beberapa cabang MTQ tingkat nasional di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ayuhal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Qad fazatil mantiqati Gorontalo asy-syamali faizal 'am fi musabaqati tilawatil Qur'an.